Dobrodošli u novi vlog. Zdravo, ja sam Nađa. Zdravo svima i dobrodošli u moj novi vlog. Danas idemo u Litohoro, potom u jedan manastir i zatim u Leptokariju na plažu. Tako da današnji vlog će biti veoma zanimljiv, pa ostanite do kraja vloga da vidite šta vas sve čeka. Nemojte da starete do kraja. Trenutno smo u bioskopu. 250 million years ago, spreading from the Ionian Sea to the Middle East. Ima raznih slika sa Olimpa i vrlo su lepe. Tu je glavni deo. To je prelepo. I ovdje je bioskop u kome smo malo prebili. Kamenje sa Olimpa. I na vrhu su dva LED ekrana. Ovo je Dion, to ste vidjeli u prethodnom vlogu. Sada smo na vrhu Olimpa. Evo je grčka zastava. Ovdje žive bogovi. Što Adriana? Vidite. Ovdje gledate stvari o biljkama, na primjer. Hoću da vidim što je ovo. Nije, ovo tu piše sve o biljci. Ovo zovu Zeusov tron. Pošto se veruje da je tu sedeo bog Zeus. To je bilo to što se tiče muzeja, danas nam se svidjelo, a sada idemo u manastir. Ovaj pejzaž. I evo, mi smo sada opet u autobusu. Vidjeli ste muzej i manastir Svetog Dionisija. Doduše u njemu nisam mogao da snimam, zato što je to je manastir. Jedino sam snimio jedno kako izgleda, ali nisam htio da snimam i da pričam. I ovdje su neke stvari koje sam kupio, neke brojanice i neke ogrlice. Pola autobusa se svačati snima, a ti snima. Majke mi, pola autobusa se svačati snimaš, brate. Ovo je slačionica. Mada ja sam se već presvukao. Palo, fatila krana. A ovo je tako. Evo ga, kad ne znam šta da kažem. Bye. No se vozimo pored mora, prelepo je. I evo mi smo stigli na neku plažu. Trebali smo da idemo u Leptokariju, ali smo se izgubili usput i nismo ni otišli tamo. I tako. Sad ću vam pokazati kako ovdje izgleda. Vidite, ovdje je more, ja, vruće. Vruće je. Evo, došli sam do mora pošto je prevrelo. Vidite, boja vode je vrlo lepa. Ovdje je neki mali šljunak. Vidite kako ovo izgleda. Ovdje je dvorac iz srednjeg veka. Blizu Platamona i noć to vrlo lepo izgleda. To je pošto sam bio tu pre par godina. Vidite, prelepo je. Idemo mi sada da se kupamo pa se vidimo kasnije. Se istuširao i danas planiramo da pravimo jedan maskebal koji će biti malo kasnije i da samo sam htio da vam pokažem što sam kupio. Kupio sam ovaj Dream Catcher. Mali, ali je prelep. Evo ga i evo nas, sada smo se maskirali skoro. Ćao! Ona je ciganka, čao tu. Ovakav je plan, ja sam faraon. Vidite moj kostum. Vidite ovo. Ja sam egipatski faraon. I uskoro počinje revija. Vidite, ovo je moja odora. Majica neka, ovo je prekrivo za priča, nema treba da pričam. I za tebe, Annabelle!
Malo se završio, ja ću da vidim ako uspijem od nekog da nađem snimke sa Maskembala. Sam ušao u neku sobu random, nebitno. I vidite kakav nered. Da to nije moja soba, hvala Boga. Vidjet ću ako mogu da nađem neke random snimke sa Maskembala. Ovo mi je poslušalo kao mjesto gdje vlogam. Eyeliner je crtala Milena. I tu je Milica. Ja sam trebala da pobedim. Da, osvojili smo nagradu, ja i Petra koja je bila Kleopatra. Evo, slika će da bude ovdje. Tu. Pa vidite. I dobili smo nagradu za najbolji par koji razbija klevete i sve razne priče. Eyeliner skidamo micelarnu vodu Nivea. Da, eyeliner skidamo micelarnom vodom Nivea. Ne znam kako ću ovo da uradim, ali okej. Vidimo se sutra u sljedećem vlogu. Ćao! Bye! Sada je posljednji dan na moru, pa sam samo htio da vam pokažem kako to izgleda naš. Zatim ovo je još u izgradnji, tako da nije u potpunosti sređeno. Vidite, ovo je naša soba. Martin, Uroš, Filip, Grigorije i ja. Ova dva kreveta su sporedna. Ovo tamo su sobe. Zajednički toalet. Kupaonice. Hodnik za terasu. Idete na terasu. Vidite ovo. Bus koji je krenuo negde. I Olimp je stvarno prelepo nešto.